Bravo, 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 bravo Dona, bravo. Bravo Dona, bravo, 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 bravo. Bravo kučka. Bravo kučka i posle udarca kuja ne odustaje. To je to. Tu se vidi krv, drugari. Samo je udario, nije pocepao ništa, samo je udario. Bravo. Pozdrav. Krećemo obuku na trag. Sa njom i sa još jednim srpskim žutim. To je sestra od srpskog žutog što sam radio obuku. Krv, znači šta je krv? Gledajte šta radi ona sad po miris gdje je bio vepar. Gledajte. To. Sitna kuja. Ali dinamitna. Ovo je samo čisto u prostor da vidite kako radi kuja u prostor. Gledajte sad distanca. Gledajte, laje tu i to je to. Bravo, bravo. Eto. Obuka, krećemo obuku sa njima. Ovo izbacujem samo da vidite početak obuke. Srpski žuti nema veze, uopšte ne pokazuje muškaraca, ona pokazuje to, dobar potencijal će da bude za sve. Idemo, trag i sve ostalo u nastavak. Stavit ću samo neko. Ali mi je bitno da se ona pazi da ona radi kako mrdne vepar tamo, oprezno, ali sad je stvorila distancu već. Pozdrav drugari, zapratite kanal, lajkujte video, vidimo se.